mga butante pagbantay-bantay. Karong Mayo 9, higala ko alerto ta permi. Kay naay mga tao nga danihon ka, tagaan ka papel nga may lista ug may kwarta. Dakong mali kung imong buto na halina. Kay tungod na silaw ka sa kwarta. Dakong mali kung imong buto gibayran na. Ang imuhang lugar imo pong gibaligyan. Human sa Mayo 9, daghang maghapi-hapi. Kay laki ni daog ilang kandidato tungod sa botbayeng nga sikreto. Human sa Mayo 9, daghang magkulanon kay napildi. Katuo kay number 1 man sa survey, sa final resulta siya ulahi kay way money. Dakong mali kung imong buto na halina. Kay tungod na silaw ka sa kwarta. Dakong mali kung imong buto gibayran na. Ang imuhang lugar imo pong gibaligyan. Dakong mali kung imong buto na halina. Kay tungod na silaw ka sa kwarta. Dakong mali kung imong buto gibayran na. Ang imuhang lugar imo pong gibaligyan. Dakong mali kung imong buto na halina. Kay tungod na silaw ka sa kwarta. Dakong mali kung imong buto gibayran na. Ang imuhang lugar imo pong gibaligyan. Ang imuhang lugar imo pong gibaligyan. Ang imuhang lugar imo pong gibaligyan.